Uyu ni General James Kabarebe, ni umwe mu bajenerali b'ibigwi bihambaye mu isi ku buryo izina rye riza imbere cyane mu mazina y'abasirikare bakomeye babaye mu mateka y'u Rwanda. Uyu yarwanye intambara nyinshi kandi azigiramo uruhare rugaragara mu buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo ku itariki 30 z'ukwa munani 2023 nyakubahwa Perezida Paul Kagame yemezaga ko General James Kabarebe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ibi byamenyekanye biciye mu itangazo ryashyizwe hanze n'igisirikare cy'u Rwanda. General James Kabarebe yakoze imirimo myinshi mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, kuko bisa nkaho nta na kimwe gihambaye atagezeho nk'umusirikare w'umunyarwanda, ku buryo General James Kabarebe azwi na benshi mu banyarwanda ndetse hafi ya bose baramuzi. Uyu mu buryo butazwi na benshi mu mateka niwe mugaba mukuru w'ingabo wa mbere w'igisirikare cy'u Rwanda RDF guhera mu mwaka wa 2002, kuko mbere yaho cyitwaga RPA. Uyu mugabo ufite izina ryihariye mu bijyanye n'igisirikare niwe tugiye kugarukaho mu buryo bwihariye muri iki kiganiro, aho tugiye kuvuga muri bimwe byaranze ubuzima bwe benshi mutamenye. Njye nitwa Aniki, nguhaye ikaze. General James Kabarebe yavutse mu mwaka w'1959. Ubu kimwe n'abandi banyarwanda benshi ntiyakuriye mu Rwanda, ahubwo yakuriye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho ababyeyi be bari barahungiye kubera ubwicanyi bwibasiye abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi mu mwaka w'1959, bwatumye abanyarwanda benshi ku nshuro ya mbere bahunga bakava mu gihugu cyabo. Amashuri abanza yize mu ishuri rya Cyamatare Primary School, akomereza mu ishuri ryisumbuye rya Kabarebe Secondary School, aho yigiye icyiciro kibanza, maze ikindi cyiciro cy'amashuri yisumbuye agikomereza mu ishuri rya St Henry College Kitovu, aho yarangije mu mwaka w'1979. James Kabarebe yaraminuje cyane kuko ari umwe mu banyarwanda bize muri kaminuza ya Makerere, aho yavanye impamyabumenyi ihanitse bachelor's degree mu bijyanye n'ubukungu ndetse na politiki. Ariko izindi nyandiko zigaragaza ko Kabarebe yinjiye muri iyi kaminuza nyuma yo kugira uruhare rukomeye mu kurwana intambara yo kubohora Uganda. Ndetse niyo ugiye ku rutonde rwa bamwe mu bantu bahambaye bize muri iyi kaminuza, izina rya General James Kabarebe mu buryo budasubirwaho urisanga mu mazina y'abagabo b'ibihanganye baciye muri iyi kaminuza. Abo barimo abanyapolitiki bakomeye barimo abakuru b'ibihugu nka Benjamin Mkapa wategetse Tanzania, Joseph Kabila wategetse RDC n'abandi batandukanye. Harimo abasirikare bakuru b'ibihugu bitandukanye, ndetse uru rutonde rubonaho n'abandi banyarwanda bamenyekanye mu mitegekere y'u Rwanda nka Madamu Inyumba Aloysia n'abandi banyarwanda baciye muri iyi kaminuza. Uretse kwiga mu bijyanye n'amasomo asanzwe, ariko ni n'umusirikare uhambaye wanageze ku ipeti ryambuwe na bake mu mateka ya gisirikare mu isi, ari ryo rya General. Amateka ya James Kabarebe nk'umusirikare atangira mu ntambara yamenyekanye ku izina rya Uganda Bush War, yatangijwe n'umutwe wa NRA National Resistance Army washinzwe na Yoweri Kaguta ugamije kubohora Uganda. Bitandukanye na benshi, General James Kabarebe yinjiye muri urugamba avuye ku butaka bw'u Rwanda nk'uko yabigarutseho kenshi. James Kabarebe ari mu banyarwanda birukanwe muri Uganda mu gihe Milton Obote yafataga icyemezo cyo kwirukana abanyarwanda muri Uganda mu kwezi kwa 10 mu 1982. Nk'uko yagiye abigarukaho mu biganiro byinshi yatanze henshi, agaruka ku buzima bwe bwite, ndetse nk'uko inyandiko zimwe zibigaragaza, James Kabarebe yari afite nyina wabo wari utuye mu Rwanda, yasuye kenshi mu myaka ya za 80, wari utuye ahantu hitwa Gitengure uri mu karere ka Nyagatare. James Kabarebe rero yirukanwe muri Uganda kimwe n'abandi banyarwanda mu itoteza rihambaye bakuriye n'ubutegetsi bwa Milton Obote. Aba banyarwanda rero bageze mu Rwanda, leta ya Habyarimana nayo yanze kubakira, ivuga ko atari abanyarwanda, ahubwo ihitamo kubashyira mu nkambi, nyamara abanyarwanda akavukire mu gihugu cyabo. Icyo gihe General James Kabarebe byamutwaye iminsi 21 kugira ngo agere mu Rwanda avuye muri Uganda, kuko we nabo bari bari kumwe baje barongoye inka nyinshi bagenda n'amaguru. James Kabarebe na bamwe mu muryango we n'abandi batandukanye igihe bageraga mu Rwanda bajyanwe mu nkambi hano yitwa Mahega. Igihe we nabo bari kumwe binjiye mu Rwanda, baciye ku kagezi kitwa Umuyanja. Muri icyo gihe mu mwaka w'1982, James Kabarebe wageze mu nkambi zacumbikiyemo izo mpunzi z'abanyarwanda mu gihugu cyabo, yabonye atabasha kuhaba kubera imibereho mibi abanyarwanda bari barahashyizwe bari babayemo. Aho rero niho yafashe icyemezo cyo gusubira muri Uganda, maze mu rugendo ruranije kandi rugoranye abasha kongera kwambuka umupaka maze yerekeza mu murwa mukuru Kampala, aho yahuriye na bamwe mu bagabo bashakiraga abarwanyi NRA ya Yoweri Kaguta Museveni. Abo rero nibo bamutwaye bamugeza mu birindiro bya NRA, aho yatangira urugendo rwe nk'umusirikare. Aho niho yagize uruhare rukomeye kimwe n'abandi basore b'abanyarwanda bari baharaniye kubohora Uganda, ariko bose intego yari imwe, kwari ukubanza kubohora Uganda bakazakurikizaho u Rwanda. Mu mushinga n'igitekerezo byaremwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame n'umusangirangendo w'akaba n'inshuti ye magara Fred Gisa Rwigema.
Uretse James Kabarebe, intambara ya NRA yo kubohora Uganda yagizwemo uruhare rukomeye n'abanyarwanda benshi, kuko ubwo umujyi wa Kampala wigarurirwaga n'ingabo za NRA ku itariki 26 z'ukwa mbere mu 1986. Mu ngabo za NRA hari harimo abanyarwanda benshi. Nyuma y'intambara yo kubohora Uganda, General James Kabarebe yakoze mu ishami ry'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda, aho yabaye umwe mu bantu babaye uruhande rwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, wabaye umwe mu bayobozi b'inzego z'ubutasi mu gisirikare cya Uganda mu gihe kirekire. Nyuma y'akazi ke n'ubuzima bwe muri Uganda, General James Kabarebe yagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora u Rwanda, aho yazanye n'izindi ngabo za RPA Inkotanyi zari zishamikiye ku muryango wa RPF Inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiye tariki ya 1 z'ukwa 10 mu 1990. Uru rugamba rutangira, James Kabarebe yabaye umusirikare usanzwe ararwana, aho yarwaniye mu bice bya za Nyagatare mu minsi ya mbere y'urugamba kuko yarahazi neza, ndetse akaba yarigeze kuhaza mu myaka za 80 gusuranye nawe abona kubwiye. Nyuma yaho, mu gihe inkotanyi za RPF zatangizaga urugamba mu isura nshya, General James Kabarebe yabaye hafi cyane wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi, General Major Paul Kagame, wayoboye urugamba rwo kubohora u Rwanda kuva mu 1990 asimbuye General Major Fred Gisa Rwigema, wari umaze kubura ubuzima ayoboye urwo rugamba kugeza abohoye u Rwanda mu 1994. Inyandiko zitandukanye zigaragaza ko James Kabarebe yabaye umunyamabanga wihariye wa Paul Kagame, ndetse akaba yaranashinzwe umutekano mu gihe cy'intambara, kuko General James Kabarebe niwe wari umuyobozi cyangwa se kamanda wa batayo yitwaga Ahaye Commando Unit, yari ishinzwe kurinda igice cyo ku Murindi cyari ibirindiro bikuru bya RPA Inkotanyi ndetse n'icyicaro gikuru cy'umuryango wa RPF Inkotanyi. Ndetse aha ku Murindi ni naho General Major Paul Kagame wari umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi yari atuye muri icyo gihe cy'urugamba. Iyi unit yari ishinzwe umutekano ku Murindi, ni nayo yahise ivamo umutwe w'abarinda umukuru w'igihugu cy'u Rwanda n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu nyuma y'aho urugamba rwo kubohora igihugu rwari rurangiye. Ndetse nk'umunyamabanga w'umugaba mukuru w'ingabo, General James Kabarebe ku itariki ya 6 z'ukwa 4 1994 niwe wakiriye telefone ya Retired Lieutenant General Charles Kayonga, wari uyoboye ingabo bato ya 3 y'ingabo 600 zari muri CND Kigali. Yamumenyeshaga ko hari amakuru yavanye mu bayobozi bakuru b'ingabo z'umuryango w'abibumbye Minuar, yavugaga ko Perezida Habyarimana yari amaze gupfa. Mu buryo buzwi neza, niwe wabwiye Perezida Kagame ko indege ya Habyarimana yari imaze kugabwaho igitero kikanamuhitana. Ikindi kandi General James Kabarebe na batayo ya High Command yari ayoboye, uretse kumenya umutekano w'umugaba mukuru w'ingabo za RPA Inkotanyi, yanagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko gufata umujyi wa Kigali, kuko iyi batayo ibirindiro bikuru byo byari biremosha, ari naho umugaba mukuru w'ingabo wa RPF Inkotanyi, General Major Paul Kagame, yari arimo ayobora urugamba rwo guhagarika Jenoside, by'umwihariko rwo gufata umujyi wa Kigali. Ndetse ngo no muri operasiyo yo gutabara Abatutsi bari muri St Paul, ngo iyi unit ya High Command yari yoboye na General James Kabarebe, yari iri mu bice bya Bumbogo na Gikomero, ubu ni mu karere ka Gasabo, yatanze umusada ukomeye muri iki gikorwa. Iyi ni operasiyo yakozwe n'ingabo zari muri batayo ya Bravo, yari yobowe na Colonel Tumwine Jacobo, yabohoye Abatutsi basaga 2,000 bari muri St Paul. Uruhare rwa General James Kabarebe mu rugamba rwo kubohora igihugu rurahambaye ndetse n'amateka araruzi, kuko byageze mu mwaka w'1994 afite ipeti rya Colonel, ndetse ubu naribonye yavanye mu rugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse no kuba iruhande rwa Perezida Kagame by'igihe kirekire, biri mu byamugize umusirikare w'igitangaza wamenyekanye ku isi, nk'uko yabigaragaje kugeza agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ku buryo ibi byose byanamuhaye ubushobozi bwo kugira uruhare mu zindi ntambara zakurikiyeho zari zigamije gushakira ituze n'umutekano urambye kandi usesuye u Rwanda n'Abanyarwanda. Buri wese wumvise aho General James Kabarebe watanze ibiganiro cyangwa se abandi bamugarukaho, ahise atekereza intambara yiswe ya mbere kuri Kongo yo kuva mu kwa 10 mu mwaka w'1996 kugeza mu kwa 5 mu mwaka w'1997, aho ingabo zishyize hamwe mu ihuriro ryiswe AFDL zari ziyobowe na Laurent Kabila zatangizaga intambara ku butegetsi bwa Marshal Mobutu Sese Seko bagamije kubukuraho burundu. Muri iyi ntambara, Kabila yarashyigikiwe n'ibihugu bitandukanye byarimo Rwanda, Uganda, Uburundi ndetse n'ibindi bitandukanye byarimo Angola na Congo Brazzaville. Rero nubwo AFDL yari yobowe na Kabila, akaba ari nawe wivugiraga mu rwego rwa politiki n'itangazamakuru, ariko ku rundi ruhande akazi ka gisirikare no kuyobora ingabo za AFDL ku rugamba byose byakozwe na General James Kabarebe ndi kukubwira muri iki kiganiro. General James Kabarebe n'abasore yari ayoboye ku muvuduko uri hejuru no mu buhanga bwa gisirikare ntagereranwa, byamutwaye amezi 3 yonyine yo kuba agenza ibirometero bisaga 2500 byo kuva i Goma kugera i Kinshasa n'amaguru. General James Kabarebe ayoboye ingabo za AFDL
yahagije igisirikare cy'abazerwa ba Mobutu barumirwa barahunga kugeza aho Mobutu ahurije umutwe kabuhariwe w'abasirikare b'ibikomerezwa bamurindiraga umutekano. Babaga mu itsinda ryiswe Division Spéciale Présidentielle, bamamaye ku izina ry'aba DSP, bari barahinduye ibitangaza n'ibyamamare muri Afurika. Aba rero imbere y'ubuhanganye na taktike z'intambara za General James Kabarebe bacishijwe bugufi baratsindwa bisuzuguritse no kurwana birabacanga, maze abazerwa bibarenze bahitamo kwiruka barihungira. Marishali w'umuzerwa Mobutu ntako atagize ngo yivane imbere y'ingabo za AFDL, ariko bimubane yanga kugeza aho yakoresheje tekinike zamuhaye intsinzi igihe kirekire zo kuzana abacanshuro b'Abafaransa n'Ababiligi nk'uko yagiye abikora mu myaka ya za 60, 70 na 80. Imbere y'ingabo zifite amabwiriza n'umurongo wa General James Kabarebe, abacanshuro ntibigeze barwana, ahubwo bahise bakuramo akaho karenge barihungira. Ibi mu buryo buzwi byabaye bw'umujyi wa Kisangani wafatwaga, aho abacanshuro bakubise amaso ingabo za AFDL bashyira hasi intwaro barahunga. General James Kabarebe wamaze gufata Kisangani ntiyahaye umwanya na muto Mobutu n'ingabo ze wo kuruka no guhumeka, ahubwo yahise atangiza ibitero biremereye ku mujyi wa Kinshasa, ndetse uwo mujyi ingabo yarayoboye zawigaruye ku itariki 17 z'ukwa gatanu mu 1997. Ubwo ingabo za General James Kabarebe zarimo zegera umujyi wa Kinshasa, Marshal Mobutu icyubahiro cye cyamushizeho areba, maze afata umwanzuro wo guhunga igihugu cye yategetse imyaka 32, akanakiyitira izina ku giti cye ari ryo Zaire. Akaba yaranakibayemo ubuzima bwe hari dasanzwe, yakeshaga ubukungu karemano bw'iya Zaire nyine. Ariko kuri iyi nshuro ingabo zari zibowe na General James Kabarebe zari zishyize iherezo kuri ubwo buhangange bwe. Iyi tsinzi ya gisirikare ya AFDL yahise inageza Laurent Kabila ku butegetsi bwa Zaire, ahita anahindura izina ry'igihugu arivana kuri Zaire akita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Kinshasa yafatwaga, Laurent Kabila yari yibereye Lubumbashi. General James Kabarebe ubwo niwe wamwihamagariye kuri telefone ikoresha satellite amubwira ko Kinshasa yafashwe. Ngicyo gihe Kabila yahise yitera ku bitugu bya Retired Major General Eric Murokore bari bari kumwe, maze mu byishimo byinshi arasakuza ati mbaye perezida. Nyuma yo kuyobora urugamba kandi akagera ku ntsinzi y'agatangaza mu gihe gito gutya, buri wese yamenye neza ndetse anasobanukirwa ubushobozi bwa General James Kabarebe. Nyuma yo kwigarura umujyi wa Kinshasa, James Kabarebe arasoje iby'igihugu cye cy'amavuko cyamwifuzagaho, kuko muri uru rugamba mu buryo budasubirwaho yasenye umutwe w'abarwanyi bagera ku 50,000 bari baratorejwe mu burasirazuba bwa Kongo. Intsinzi ya General James Kabarebe yanatumye abanyarwanda babarirwa muri miliyoni bongera gutahuka bagasubira mu gihugu cyabo, kuko hari abo byari byarabereye ingorabahizi kubera ko bari barafashwe bugwate n'ingabo zasize zitsembye abatotsi. Kuba General James Kabarebe n'igisirikare yabo bari babashije gutsinda Mobutu byatumye abanyarwanda benshi bongera kugira ubwigenge no kwishyira ukizana bataha mu rwababyaye. Ku rundi ruhande Kinshasa, Laurent Kabila yashimye serivisi z'agatangaza General James Kabarebe yamuhaye, maze amugira umugaba mukuru w'ingabo za Kongo zari zikiri cyashya. Laurent Kabila yagize General James Kabarebe umugaba mukuru w'ingabo mu kwezi kwa 11 ubwo yari amaze gushwana na Masasu bafatanyije kwirukana Mobutu. Icyo gihe Kabila atakambiye Perezida Paul Kagame wari visi perezida icyo gihe ngo amuhe James Kabarebe bamuyoborera ingabo. Bisa naho nta kwibeshya kwari mu kugira General James Kabarebe, kuko n'ubundi abari bagize iki gisirikare cya Kabila ni abari abarwanyi ba AFDL kandi niwe wari warabayoboye mu ntambara. Mu buryo buzwi neza rero, General James Kabarebe niwe watangiye kurema igisirikare cya Kongo. Nyuma y'amezi make ari muri izi nshingano nk'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo, Laurent Kabila yashwanye n'abari baramuhaye inkunga yose ishoboka ngo agere ku butegetsi. Kabila amaze gushwana n'u Rwanda na Uganda tariki ya 27 z'ukwa karindwi mu 1998, yahise yambura James Kabarebe inshingano zo kuyobora ingabo ze, amusimbuza General Celestin wari muramu we, ndetse anirukana ingabo z'u Rwanda zari ku butaka bwa Kongo. Aha byahise biba intandaro y'intambara ya kabiri muri Kongo, aho nanone General James Kabarebe yayoboye ingabo z'u Rwanda na Uganda mu cyiswe Operation Kitona, yazamuye izina ry'akarigeza mu bushorishori bw'amazina y'abandi ba generali bagatangaza babayeho mwese. Iyo Operation Kitona ni igikorwa cya gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda na Uganda zashakaga kwigarurira umujyi wa Kinshasa ku nshuro ya kabiri. Ibi byatewe n'uko hari amakuru yavugaga ko Kabila yashakaga gutera u Rwanda. Iyi operasiyo rero yabayeho igamije kumutanga, ahubwo akaba ari uterwa. Ni operasiyo yahawe n'ubundi General James Kabarebe ngo ayiyobore. Iyi operasiyo ihambaye yatangiye ubwo ingabo z'u Rwanda na Uganda zigera kuri 800 zari ziri muri operasiyo. Ku itariki ya 4 z'ukwa 8 cya 1998 zageze ku kibuga cy'indege cya Goma, zafata indege yarimo abagenzi maze bavanwamo, maze izi ngabo zari ziyobowe na James Kabarebe zijyamo, iragurutswa zivana mu mujyi wa Goma, zijyanwa mu birometero birenga 2000 ku kibuga cy'indege cya Kitona
mu birometero 500 uvuye mu mujyi wa Kinshasa. Iki gihe ku mabwiriza ya General James Kabarebe, izi ngabo zahise zitangiza ibitero bihambaye mu mujyi wa Kinshasa, zihagurutse ku nyanja ya Atlantique, mu nzira zigaruriye imijyi myinshi, zikomeza zigana Kinshasa. Ku rundi ruhande, Laurent Desire Kabila yumvise ko Abanyarwanda bari bayobowe na General James Kabarebe bari bari mu nzira bamusanga Kinshasa, kandi akaba yarabizi neza anasobanukiwe n'uwo General Kabarebe ari we, yahiye ubwoba. Maze ako kanya ahita afumyamwe arahunga, agana ahitwa Lubumbashi, maze ahindukira ibihugu byo mu muryango w'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika SADC, arabatakambira ngo bamutabare, bamukize Abanyarwanda, ndetse arahirira ko umutabara wese ahita amugabiza irombe bya zahabu na diyama bya RDC. Ako kanya ibihugu bya Angola, Zimbabwe na Namibia byahise byemeza kumutabara. Ako kanya rero mu rugendo rugana Kinshasa, izi ngabo ziyobowe na James Kabarebe zahuye n'akazi gakomeye k'ingabo za Angola na Zimbabwe ndetse na Namibia, maze urugamba ruhambaye rurugamba ku ngabo z'u Rwanda zirwanaho bikomeye kugeza zisigaranye amahitamo amwe yonyine yo gusubira inyuma aho kwitanga mu maboko y'umwanzi. Mu kwezi kwa 9 hagati mu mwaka w'1998 nibwo James Kabarebe yafashe icyemezo cyo kujyana ingabo z'ahantu hari koroye indege zari ziri guturuka i Kigali kugira ngo zibashe gutwara abasirikare bari bari muri iyi ntambara zibasubize mu rugo. Mu bice hafi ya byose, James Kabarebe yari yugarijwe n'ingabo za Angola, Zimbabwe na Namibia. Icyo gihe rero nibwo yafashe icyemezo cyo kujyana ingabo ze mu gace ko muri Angola kitwa Makwera de Zombo, ahari ikibuga gitoya cyari kwifashishwa mu gucyuriza ingabo. James Kabarebe yagiye imbere y'ingabo ze, maze baca mu mashyamba, imisozi n'ibibaya berekeza muri Angola. Aho bageze ku kibuga cy'indege cya Makwera de Zombo, bahasanga ingabo za Angola zari zirinze iki kibuga, ariko ingabo za General James Kabarebe mu buryo bwihuse zahise zikubita inshuro abasirikare ba Angola, maze ikibuga barakigarurira. Gusa izi ngabo za General James Kabarebe zimaze kwigarurira iki kibuga zasanze cyarangiritse, maze zifata igihe cyo kugisana bifashishije ibikoresho by'ubwubatsi birimo sima n'ibindi nkenerwa bakuraga i Kigali. Ibi byose byarakozwe, maze iki kibuga cyongerwaho metero zisaga 1000 z'uburebure, kiratunganywa neza ku buryo cyanashyizweho amatara yashoboraga gutuma gikoreshwa nijoro. Iki gikorwa cyatwaye izi ngabo amezi agera kuri 3, maze bigeze mu kwa 12 mu mwaka w'1998 indege nini ziturutse i Kigali zatangiye kubasha kugera kuri iki kibuga, maze zitangira gutwara abasirikare b'u Rwanda zibagarura i Kigali, ndetse n'izindi ngabo nkeya z'Abanya-Uganda zijyanwe i Kampala. Iyo operasiyo Kitona rero yabaye y'agatangaza ntagereranywa, hashingiwe ku buryo ingabo z'u Rwanda zari zigoswe n'uwo mwanzi zabashije kwikura muri uwo mutego zikagana ku butaka bw'umwanzi muri Angola, zikafata ikibuga zikakirinda, zikagisana zifashishije ibikoresho byaturukaga i Kigali, kugeza ikibuga kibashije kwakira indege nini za rutura zaje zigacyura abasirikare b'Abanyarwanda ndetse n'aba-Uganda, ku buryo byageze kuri Noheli mu cya 1998 ingabo zose zimaze gutaha. Iki gikorwa cya operasiyo Kitona cyabaye gishyashya mu matwi y'abantu, kuko uburyo cyakozwe n'uko ingabo z'u Rwanda zabashije kwirwanaho ushobora kubyumva ukagira ngo ni filime. Ibi nibyo byatumye iyo operasiyo Kitona yigwa mu mashuri ya gisirikare atandukanye, kubera ubuhanga ntagereranywa kandi bw'agatangaza bwagaragajwe n'ingabo z'u Rwanda zanze kwitanga mu maboko y'abanzi mu gihe zari zugarijwe, ahubwo zigahitamo gukora ibishoboka byose ngo zikure muri uyu mutego kandi zikabikora. Kubera iki gikorwa cya gisirikare, izina rye riracyashashagirana mu mpinga y'amazina y'abasirikare b'ibyamamare bakoze amateka yarere mu kuyobora intambara zitandukanye mu isi. Nyuma y'intambara y'iki gikorwa cya operasiyo Kitona, James Kabarebe yagarutse mu Rwanda maze ahabwa izindi nshingano, aho mu mwaka w'2000 yahawe inshingano zo kuba umugaba mukuru w'ingabo wungirije w'igisirikare cy'u Rwanda RPA, asimbuye Ritadi Major General Frank Mugambage wagizwe umuyobozi wa polisi y'igihugu y'u Rwanda yari ikimara gushingwa. Ndetse nyuma y'ahangaha, nyakubahwa Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yazamuye James Kabarebe amuha ipeta rya General, ndetse anamuha inshingano nshya zo kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF kuva mu kwa 10 kwa 2002. Iri zina rya RDF ryari rishya kuko ubundi igisirikare cy'u Rwanda cyitwaga RPA kugeza muri 2002. Izi ni inshingano General James Kabarebe yakoze kugeza ku itariki ya 10 z'ukwa 4 mu mwaka wa 2010, ubwo yahabwaga izindi nshingano zo kuba minisitiri w'ingabo mu Rwanda. Nabwo yakoze ako kazi imyaka 8 kugeza ku itariki ya 18 z'ukwa 10 2018, ubwo noneho hagirwaga umujyanama wihariye wa Perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano. Izi ni inshingano yakoze kugeza ku itariki 30 z'ukwa 8 2023, ubwo yemererwaga na nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Ikindi kandi ku rundi ruhande mu buzima bwihariye, General James Kabarebe yagaragaye kenshi mu bikorwa bya siporo, by'umwihariko mu ikipe y'amaguru y'igisirikare cy'u Rwanda APR FC,
aho yabaye perezida w'ikirenga igihe kirekire. Ikindi kandi James Kabarebe ni umwe mu bantu bazwi cyane utanga ibiganiro byinshi ku rubyiruko n'ahandi hatandukanye, ku buryo benshi bamugarukaho bavuga ko bamwishimira mu buryo akoresha aganira, by'umwihariko yavuga amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Ibyo ni kimwe abantu bamumenyeho kandi bamukundira. James Kabarebe kandi yashakanye na Esperance Mudenge, babyaranye abana barimo umuhungu we Sande Kabarebe ndetse na Agasaro Kabarebe, umukobwa w'uburanga ndetse w'umunyamideli utigisa imbuga nkoranyambaga. Ikindi kandi kubera igwi n'amateka afite nk'umujenerali w'ibikorwa bihambaye, General James Kabarebe afite imidari myinshi ishashagirana ku myenda ye ya gisirikare kubera ibikorwa by'indashyikirwa yakoze nk'umusirikare. Muri iyi midari itamirije izina rye harimo umudari wo kubohora u Rwanda, utibagiwe n'umudari wo guhagarika jenoside yakorewe Abatutsi. Uretse n'iyi ngiyi kandi hari n'indi midari myinshi afite nk'umusirikare w'umunyabigwi bihambaye. Uyu munsi izina James Kabarebe uretse n'Abanyarwanda no mu banyamahanga n'izina bazi neza kubera ibigwi birikikije. General James Kabarebe yabaye ku gasongera igihe cyose kugeza agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Uyu nguyu nawe ajyanye icyubahiro yemye mu ishusho y'umujenerali wakoze akazi gahambaye mu kubohora no kubaka u Rwanda, kandi nta na rimwe amateka azigera yibagirwa serivisi zihambaye yahaye u Rwanda. General James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru afite ibyihariye birimo kuba yarabaye umusirikare w'ibihugu bitatu birimo Uganda, RDC ndetse n'u Rwanda, kandi yanabaye umugaba mukuru w'ibihugu bibiri bitandukanye ari by'u Rwanda na Congo. Ako kandi nta kandi gahigo yihariye kuko mu isi si benshi babigezeho, ibyo nabyo amateka arabizi rwose. Ritade General James Kabarebe yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru mu ishusho y'inkotanyi cyane, umunyabigwi wakoze byinshi, umujenerali w'umurwanyi kandi uhambaye w'ibigwi n'amateka ntagereranywa. Mbere yari umujyanama wa perezida wihariye mu by'umutekano, gusa ubu none ni umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe akarere ka Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'inshuti ya Perezida Paul Kagame cyane. Ese General James Kabarebe uramwemera? Niba umwemera se umwemerera iki? Ngaho reka tuganire muri comment. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.